abusiafo emo bibia chi emo akwaba edo ba Yorke FM ni Hytvgh so nonsia abo apamu ya nopa nonsia mpamu akan kase ayensa kan ne de ba besom wo Yorke morning eso na ensam no de bedi mu akoti ni bini abeto dwase Ghana mampani dada His Excellency John Dramani Mahama okuruchie ensem bi di kogu ni Facebook na nyinyina no na okasa de afa ahokyere ene Ghana yesika sema atete apansam no na enso MPP for enam yawbo abin asamwa so de ensem bi aba beyi Ghana mampani dada His Excellency John Dramani Mahama nensem okuruchie de fa Ghana yesika sem ho ene sede yasetena mu akwakosi no ode ensem bi aba beyi ano yebebo de awuram sanso na Magdan aviation ayadia ebeje ne home na papa no mo ne Ghana Airport Company Limited et ado ahoma so na sesei sana ensem no akwakodu ehon sam so ye de beba aba besom wo ensem bi kan wenum ho na yabo ne sebede a yasani mu ne ye de ba be ma odi kan editi o mamu ensem no na mpenisa okoto se bodom osi apata so na enye ni pemu na emum obi na ama ne so de na akwakodina na no pa bi a onam kaso ane ne mpotamu kofodua Eastern region afam wonu baabia Northern region baabia hwe firi bia no ubehu oba bi na nafu awro tintin be sisi na ne mu abusei na ne nante no otwe ni left right okoni nya onam nyina nya se press before him no na osantete ntasuo ka ho na sesa aba no anadwo wana obi apia no anadwo nene anopa ya na ne obi apia ye ne de aba begina ho no na ne ye de da na ase ensem eko ede ama Yorke estates omo enunu ye pa me ho ye de ase ensase wa mana yefo se abrante keto akora bu hunu age na asase na tese ibi ekonkan ede ma no be ma ne de waye ejapade woto asase to na ase wantimi ensi kura wo ma ebe ba besi eye Yorke estate 0243 708 485 0243 708 485 Adams Boutique almost ekura yemu ma sesei entade aye fofofofofofofo yekoye wedding aya na entade ntoma na yese ya dewa na ho kyerɛw na wo dwen ho ama tipaye ohu de adwendwen bi aba beto so a wo dwen ho a wontimi nti ase wo ti asenso na tasasa bi wa anwene ho enti mepacho Adams Boutique amantade ne ntoma no bibia ye fofofofo pa engagement ni ayie ni ntade ne ho ntoma nyina no Adams Boutique na betimi akwakofa 0243 708 485 0243 708 485 ya wedding ni wie pe enye ye mpaso ne ye kwa akoda da bi ye ko Sarabo hotel ne akwa rest ye kodi ho ne mo nu ho na ye wie a ya sande de aka no aba beto aso ewo ye mpaso nti so obakọ akodi ho ne mu nu Sarabo hotel di kan from na buki umpa no fato ho na bibia nko fan nyenya no contemporary so eho na ebutu eni 0242 22 22 92 0242 22 22 92 onso betimi afre no wabuki wo de ede ato na bibia akoyie kama ede ama abusanfo nyuma ko ya dawro ma no mo aso asene eme yede anopa nonsia empemu akankase na ede ba besom wo kenkafo anopa yi eyemme His Excellency Nana Kwame Owusu Nana Tino di Akyem President yetwe ho aba ye ba nsem ni nkiremu yede be ba besom Abushanfo ya mu akwa ba safe na ode wafidie na to e ka sa haye Yorke FM Hytvgh na tabiri ya dia na mabafo ntentan kese ne mu no ama wonso ya bepie mu o TV oda mu ho ene wadwuma mu ho ene o phone so no ya bepie mu ho na Hytvgh o ma dawroma afi yen hye ensem no ase ye hyase a nanu ada na John Dramani Mahama Ghana mampani dada His Excellency etro ensem bi edefa Ghana yesika sem ho kyerɛ sɛ yesika sam de sese ya atete apansam kra sika ne nyina brane sɛ de dora no
waso sidi ni minimu no hu na ni so left right ase Bronstroman ene eyi di agbo ani Scorpion e di agbo ani akwai te say Roman Reigns achi Bobby Lashley no ordinary no kokom no say I swear obemmia o saa kopim say obegia title no me di ama no so hu sidi ne bo dora ne bu sidi ne papa ma ye ho adampan ya setam na anhwe a enche bia no Ghana ye betabiri ye sika ni ye niam nyina de akwakoma IMF fo se omonye no montoto Ghana maye na se de omana agi ensem ne yentimi nyina no eno NPP fo tena se anom se hey what asama wo kanye no kore enti wonam owura ya aboaben asamoa so dom ono ene ye domfrefo mabunu domfrefo edema NPP amonyoku no ena obegina simpie so eno ansankyerefo nsiamu no okasa no che se hey owura masa asama wo kan nya no kore enya no kura Ghana sika no ententin pansamo sa ejina ne naso economy no ejina ne naso papa na ne ho ya fe ne ho ya de na ete se tete abaya ubenya na pa na ache unya bi ena ase nei abayo ase oba oye virgin girl unya no kura ene unya bi ena Ghana ensi de biara da se Ghana mampani His Excellency na nado danko akufo ado eti adwamu ye de ho bekọ akodom IMF fo se omo na emetoto ne emanyina amayem na IMF no unya de ho kwọsọ omo nsase wi na chese wadwuma efo omo no mbekire se de obetu omoka sanso no omo na ebekire enipa afọ mu wadwumam adwuma akora ebeka cho se men kreti bi menfo enipa bi anso adwumam na Ghana mampani eti adwamu de anya dia sa IMF ne ye de ho bekọ akodom da na ye sika ene economy no ejina ne naso say brane ye hwese de owura ya boaben asamoa e kire ensem de kire nsankyerofo. The former president's write-up is just intended to tell you how bad it is without any solutions. But everybody knows where we are, including the IMF that he's relying on. We have moved beyond knocking good policies down for political sabotage, even though the NDC has been very good at that. 11. Yenina, yeni hon komoba, yenyin tum. Na eno, ene beji yenkwa, free. Si yenkwa kuchini baby fufra, yebede dayekam, na yedi yensa akwashe buasia, MY. MPP die, yewojidie se, moson ntini ebae. MPP die when it has what say a kwan e fa so siesie COVID no sa kwan na e be fa so siesie economy ya ye bi pen 2016 e beto ye COVID ba ye enne ye bitimi aye enti MPP bia no yetimi ye enti ye be sakra niamam niama ba ko mienu bi na enkoyi na mania kama sane e be ya ye be se gina ye na so se brane onimonyamfo ya boaben asamoa na ye hwe tonfiri hoyi abedwaku a omo na omo ani edi Ghana ya kwantempo no nsam so omo ani di akire kra ehwehwe mu a ehunu se yen akwantempo ehun nsam ene sade etoto ne ma no bibia ekọ fan sade etwa se ekọ ne sade etwa se eya na sadom edom yi omo wo mrahye bedwafie na no ene omo kọ ensrahwe ekọ he Magdan Aviation private jet bia ankrankre bia no esen ko bebie aso tenabia nka yedi bedi ewiemhyen ehun edwa yede beje o motenabie na chese obi a pese bi otu kwan ekọ amonone enye kotokanko a ene Kumasi airport ne ade nko na emum betimi so aba befa nkurankura de enim nan ne odi akwa akodu wa monone na omuni Ghana Airport Company Limited ehun ekoba asem papa ne eyoma nyina animu asem na omote ado ahoma so twena mentwe bi etisi omuntam na chese enya asem ketua
na eno na committee a ewo mrashebedwafi omo na omo hwe yen highway ensam so no eba ye ena omo kọ ensrahwe ekohwe Magdan aviation ho ehwe sese ne eniema esi eko na eno na owura yaw kwakwa ono na ye managing director e de Magana Airport Company na ne omo kasa na oche se sese de Magdan aviation no eniema bia ne ehia firi omo ho no omo de aba ensese bia ka so omo nsese omo atena ye mumfa we nsia omo de akosi mumfa we mmo ha omo de akobo sese omo atoto ne ema nyina kama a yenso yaje omo atum na ente bia no yamo omo kwan se omo ni omo djuma se de ebe ya aviation hu nsam no ebetimi atum pon ewo terminal 1 ewo Ghana Airport. In charge of the agencies under the Ministry of Transport, Civil Aviation and Airport Company, and so far we are satisfied with what we have seen. And I believe the committee would have no other conclusion but to come to the same conclusion that they have some satisfaction. Of course, the final say as far as aviation safety and security matters rests with the Ghana Civil Aviation Authority. I've said it before and it bears repeating. For the avoidance of that, Ghana Civil Aviation Authority will give the final clearance. So when we say when Magdan meets all the standards and the concerns that have been raised by the airport company, the terminal will be open as soon as possible. We mean we don't want to second guess the Ghana Civil Aviation Authority. The International Civil Aviation Authority doesn't have to see the government or the public manipulating the Ghana Civil Aviation Authority. So we don't want to say that, yes, the politicians have said this date, and so that date is sacrosanct. That responsibility rests with Ghana Civil Aviation Authority. And I think we have to give, obeisance to the International Civil Aviation regulations. Okay, Mr. Minister, just a very quick word from the managing director of the Ghana Airport Company Limited, Mr. Kwakwa. You have been conducting us round. You've told us that yes, you've been very satisfied with the work that Magdan has done, at least physical structures wise, and then the installation of things. We're just getting to know that your appointment as managing director has been terminated by the Minister of Transport. Your reaction to this? Just come to your attention first of all. I don't know what you're talking about. My appointment has not been terminated, so if you have French please. Will you be surprised if that's the case, though? I don't know about it. So when I get, when I get to that bridge, I'll cross it. But of course, you conducted the MPs around. Abusianfo na chese yatoto niam nyina wie ama omo krata to mi krata omo betimi de di omudwuma owura yaw kwakwa ono na eye managing director Edema Ghana Airport Company Limited na yekohwe ya ode ensem eto ensenchurofo anim no yento aso ne yenkopiem ewo kumase na kagetia ema wodigwa ewo ho na omubu afu omukoko ayire se ten na omuhahia poto omuho beka second kanti madam ane kontra yira no omukoko apai yesi abusianfo ede asemwa mode anka otekoko so onanan mo sika de mudi odi sika tomprada ede ne hamo ede yakwa no mo se he sade kane ansam ehu akwa atwe asetete abaya na omo brepa ewo ho na nya sam ketwa mita ho nsam omo ni mita enti omo brepa papa omo mubu afu sekeje tia market kase ewo hoi mita ni ho sane san hunti nana prempe ono ena ye dwamkyerani edema Kumasi Federation members ono santrofo kasai osi omo ahyase etoto niema enche bia mita no ebebasi ya deja yentie no anamo ayetu no afe ene fani ekomfie mienu no ise board no ba besi gina yese enei no omo be se process ni nyina se foforo eti afe na omo se ebie tender ama different companies e dey bid aba na board no se omo pese omunya adansebie krata
ɛsɛ ampa indeed gamafoɔ no ebetimi ayɛ adwuma no ampa me no ka sɛ yɛwɔ krataa free ECG national headquarters a confirm say indeed gamafoɔ no ɛyɛ very competent company a ɔmo betimi execute adwuma no ɔmo kra no ECG letter ne ba na ɛkyerɛ sɛ World Bank project bi kra 2019 gamafoɔ no ɛna yɛɛ yanamo nto ana yɛtu dada nyinaa na these same members of the board no ɔmo ana ne wɔ hɔ anamo achi no ɛna operations manager owura Ahmed Kwatin enso kyerɛ sɛ meter no enya bedu anasa ama sɛ kejetiafoɔ paa bɛka ɔmo ntoma bom sɛ ɔmo tua electricity bill deɛ ɛbɛyɛ den ɔmo ne mpanimfoɔ ɛka bi ewom nyinaa atu anamɔn nanso still naa no ɛnya deɛ meter n'enya ba abɛduru nanso sɛ ameduru paa na ɔmo asase amfa amobɔ ɛma light ho nsɛm ntumi anyina brane ɛwɔ kejetia market paa deɛ a ɛbɛyɛ den deɛ amɔ mo ɛdeɛ na si kwan nti a kejetia a yɛsi a aban abɔ kafe na jadifo di dwa wo besi me yɛmpɛ sɛ yɛdi jadi bia mita bɛma no ɛsɛ biribi hyɛ akyire yɛde agya wɔn sɛ ɔmo de meters bɛbrɛ no ɛnya deɛ ɛbɛtua bɛɛda na mekita kan si so sɛ mita no nso ɔmo de ba no first deɛ ne yɛdi tum sɛ yɛn yɛ bɛtua ka na menti bi wɔ baabi ada sɛ me sisters na me de bi ma wɔ bi aba abɛhan a sɛ nipa na gye mita bɔ hɔ ɛnim na bia mu eti deɛ ɔmo so ɔmo asa bie another ayi tender asabia de aba idie ye jedi for no de enye ready say betu aka eno de enye ka bat ni e pen intem nti na begin ye say okay nya hwe ni e betu a na eno achi no na Patricia Echampon ono na ye edom anobuabuafo de ma kejetia market edwadifo a ewo ho eche say etwa say ensiesie pa mapa etimi ba omo yensiesie ho nyina na etimi aboa esi ase BBC ewo kejetia market sesi ana baabi a fire service for befa na be ye den de amomo na se bibi ni mpo na se obi hia mo a se ne ombeko nipa ne mo na ya na ye den nti we de omo hia divine maintenance ensie mienu emunie yehu se omo ye siesie bia ewo edwane mu a ye nim se saade no nso no enkasa bi abrofo na be ye edwa no ema ye no ewo se omo nhihye ye mu no ewo se asibia omo ye siesie eyeden ewo dwane mu enti ate bia 3 days bia omla no na nsuo na sie ntimi nkonta afrodo esro this ye be frɛ wo mo ene o ma beyi wo redwa mu anwura kan ye kan ebedru mrebi no so omo ye o ma dwen se omo nya die wasa yen empanifo no ye fato ye ho so yen siesie bia no ye be siesie ya ade na ya hwe nipa a se bo bebe ye wo so ye management and also ye board of directors na maame Patricia Echampon na ono so odene de kakra eka ho so mu hia ensiesie ewo ho no abusuanfo yenso mfiri kejetia na yemepiem ewo Ghana Petroleum Commission NPA National Petroleum Association NPA omo aso eye na wacha say nanka omo yi stabilization and recovery levy the a free petroleum eso yen petrol yen fango no so nanka atimi aboa ama eniema timi akonkan kakra edi ama wona edi edwa ewo petrol hu no nanka eniema timi akonkan na adravafo omokomu eha omo kakra nyina no betimi aboa because of say COVID-19 eba yi ama edwadie ni ehon kro no manyina no abafom papa entinko omu ye free ho kakra bi nya se ebi omu ayi afiri ho kra omu yi afiri ho kakra bi se ne ebe ya yonfo ko mu betimi aha omu kakra head of pricing edema NPA eye Abbas Ibrahim odi sansem we nyina tuja ewo temade wabra na omu ye ensanchirofo enhiamu. Purpose of this levy is to also be used to cushion consumers
whenever the need arises. So as you can see, this levy, when we generate revenue from it, is used to pay for subsidies and also used to subsidize consumers when it can be used to do so. We've been paying for subsidies on the products I mentioned, which is premix flour and residual flour oil, since January 2016 when this happened. And let me explain why it is important that this was done. Eno echino ena penny kwancherefo a ono ena eda MPA ano Dr. Mustafa Abdul Muhammad enso ekasa eche se enipa dodo na enim emra aye de chichire MPA no enti omu ni so okase ya no mo so afase ufa oka e no mo na bi no mo ne MPA emra no edi anto anchire saa kotoma me hwoto agro adebone enti no omo besre sisi ade omo ne aposifo ebeka omo ntoma abachiri mu na omo asinkonya na omo ahyase akyerɛkyerɛ omanfo emra ebo MPA ne ho ban na omo de kyekere MPA no na omanfo nyina hunu na omo atimi adi so. It is the responsibility of the National Petroleum Authority to regulate, monitor, and oversee the entire downstream petroleum industry. For the avoidance of doubt, the downstream petroleum industry consists anything from refinery until the petroleum product or whatever other product it is, gas, whatever, gets to the final consumer. If you are talking importation also, then it also has to do with importation and distribution. I mean, of course, importation, storage, and distribution of petroleum products across the country. Na eno echinu na Director of Policy and Coordination Ura Jacob Amwa enso ememe manensaso no manensaso no boni tinko no that ebisan se papa ijama onso wasem ka no se he mi obebre ka na se aya bo ne tofaman na ebere no nso aye be ni yemfiri tamare ni emra nkran esan se kwan no wapa eno se kakra me nso me de soso ni yenkohwe se de ono nso kan. Because we didn't have visibility in terms of whether the person carried out that activity or not, we needed to install this, what we call the BRB tracking system. What it does for us is that it allows us to see where every truck that carried petroleum products arrived at and where it discharged the product. Abushanfo na aha yebegina omo nsamisu yenyina temare ho ma menko ba bia because temare de etifi man temu na che se ode ko amonone a onche bia na wadu obankran ha obeche enti yenyina ho na semanhia emefa yen to asonko amonone ne yenko hwe agudie mu nsembra yeba pa yebefa ka ententem so ani afiri etifi man temu ni aba bedun kran na nsema aka ne yede ato ahoso yetwe ho aba. Right, abusiafo agudie mu nsem akwachi kobre bina osomfo semenhia the triple action made bro ye dey to akase boys na enhase no na ye kwani ma na no mi say World Club games koso ye FIFA World Club games na semi-finals no endra baako etodwa ye El Hilal omoni Chelsea and Chelsea the Blues the Super Cup champions and UEFA champions omono mu hia ye endra kensen ba na wie na Chelsea erin kunim eka baako El Hilal omantimi
abrante papa your friend no Lukaku ono timi bot na ba ko e ma Chelsea etimi edi nkuni e wo ho no na sorry so no na ye call West Ham fo aso na West Ham fo aso ye no ye kwa e abrante ba ko ho nsem ana epie abrante your friend Kent Zuma abrante ni ho nsem adoso pa na watwi okoye niamo ho bia ama abrante no wenya nsem bebre na ne nyina ne se ejinamboa a your friend Pussycat bo fuka semu no abrante no ono ankasa na jamboa no butu no oye ho video no de to ne start and in the Facebook page butu jamboa no nti eba ne santi no what's up brafofo de ana ya no fo de kwesi broni ejinamboa de omani je ho papa nti eba ne sa no abrante no ya fine no na papa your friend David Moyes oye coach wasanso a drop Kent Zuma. It's likely say Leicester omani West Ham game no likely say Kent Zuma onya bimbo na yanko Manchester United aso na Man U almost say pair papa no that screen is no Mauricio Pochettino coach fantastic papa be coach Tottenham so ankoye as say Manchester United say pair papa your friend Mauricio Pochettino pair ne pa be take as manager no to no Man U na me count say UEFA Super Cup no Chelsea the Blues and a fire and I'm so far UEFA Champions League now this year there in some entity say it's likely say FIFA World Club game na cost no cup no it's likely say Chelsea for better because we hear teams say Chelsea ni omkwa kwesi ane there and say that strong be Chelsea bit me twa for so to make us say yeah o Chelsea for social media handle my design come na that for this now here no it's likely say Chelsea on better and can't come better because last season Liverpool FIA Liverpool FIA it's likely say Chelsea na yemfro on yembra yankasa yamamu ha Ghana sensem na when him say Ghana coach you know Milovan Rajovic ya permanent no vacant space about better ho pass he say a new coach for the Blasters of Ghana now some year tina no pay and he say coach your friend Otu Ado assistant coach Emma Borussia Dortmund sa papa ya ton sa friend so be head coach na Christopher Hutton do na friend Chris Hutton on be technical advisor and only and some yet and this here coach Otu Ado he is the new and the current head coach for the Blasters of Ghana and only in some na yankuri mani papa your friend Samuel Osei for Sam Tuga ya kona so na nyina ne say Bayern Munich legendary CCA no management team and a technical board no on na CCA or your manager CCA Sam Tuga and Samuel Osei for CCA onona oye Ghana Blasters your new manager he's the new manager because of the preparation ya Nigeria our World Cup qualification you know and we think say papa ya pound say on be manager not to no ma on hweye na bibia enkoye man na Blasters of Ghana yentimi enfa nyame adoma Nigeria for echi enka form na yentimi enkoye nim we ni nsembia semention a triple action we dey be some say sports tidbits around the world me sorry so na Natino the Akyem president or the Kasiebon ewewie Macron. Yes, I'm Obibia Aquaba Pew. Say also wabo humode na wahwe ya na ne ya tena fiti anopa ya de bepim sabri Yorke money ebesan ato aso de ama kase ebo aye boa no e de besom wo maimu ni ama hodo so nyinyina no aha na ebrebe makwame edi nyinyina asi agudie mu nsem eka ho na ensem no de di mu akotia wuti bi ebinim Ghana mampani dada His Excellency John Dramani Mahama ekurunje nsem bi edefa Ghana ho kire say economy no apratete apansam kra ayese obada da no ayese osonata so aye de nanso MPP for ababe yi na no kire say enya no kure da na Ghana so enya dia ye betimi ede ye ho akwakodom IMF wo bra Ghana mampani His Excellency Nana Dankwa Akufo-Addo etiasi sanso ena yekopie mu ewo
Magdan Aviation and also what I say omo abo apro edom a omo na ehwe committee on highways and so abo apro akwa Magdan Aviation say ade a etruo akotwere de etwere na ensuo nso agu obonefo so ma say ne ho afọ pa enti ama adwobre enso atimi aba omo anya krata asese omo de eba bedi dwuma Ghana management managing director edema Ghana Airport Company owura ya okwakwa ene boss amane ede ekire yen nsem bika wenum ho ena wote wo kase enimu na ye sorry so okamafo Clement etna se ede Yorke morning no atoa wo so wi anso news beba ene de ekeka ho nyina no enche bibia anso betoto aso kama ede amam ye wono nyame adom a ekina anopa okenkanfo anopa yi eyemme His Excellency Nana Kwame Owusu Nana Tino the Akyem president etwe ho ye ba Yorke morning ebeba